Ćao, danas ćemo pričati o mitovima koji su vezani za turističke agente. Ja sam turistički agent već nekih 5 godina u porodičnoj agenciji i podelit ću sa vam neke interesantne činjenice koje ljudi misle o turističkim agentima koje najčešće nisu istina. Prva stvar i najvažnija jeste da turistički agenti stalno putuju. Nažalost, ne. Turistički agenti se najčešće u Srbiji bave administracijom. Pregledavaju sisteme, pregledavaju uplate, vode računa o dnevnim pazarima, svim ostalim stvarima. I u tome vam može pomoći Turist Agent koji je software baš koji skraćuje celu tu administraciju sa, na primjer, 30 minuta na 3 minuta. Druga stvar jeste da agenti zarađuju gomile novca. Teško. U Srbiji vrlo teško. Turistički agent je čak veoma naporan posao jer ljudi previše očekuju od tebe. Para, pa hajde. Ima tokom sezone, van sezone, ne može se reći o gomilama novca. Treća stvar je da turistički agenti znaju sve o svim mestima na planeti. To očekuju naravno neki putnici, što je vrlo interesantno kad počnu da nas bacuju sa destinacija sa Maldiva na Meksiko, pa idu na Tursku i Egipat. Naravno, svaki turistički agent treba da zna što više, ali nemoguće je znati sve. Svako ima svoju specijalnost. Takođe, još jedna stvar jeste da ljudi misle da je naš posao samo da klikćemo, da uopšte nije težak posao, da uopšte nije naporan. Verujte, rad sa ljudima, to je posebna kritika u Srbiji, je veoma naporan, pogotovo kada se radi o putovanjima. I zadnja stvar jeste da turistički agent uvek zna gde su najjeftinije ponude. Često da, ali vrlo često i ne, jer usred svog tog administrativnog posla nama se ne da da češljamo sve sajtove organizatora pa da pronalazimo ponude. I često se desi da putnik dođe sa boljom ponudom nego sa onom što mi možemo da ponudimo. Samo tome čemu smo pričali možda vam pomogne naš software Turist Agent. To je software koji služi za turističke agente, za agencije u Srbiji, male i srednje, koji se bave i svojim organizatorskim poslom, ali i poslom subagenata. Proverite šta znači taj software. Hvala.